Awuzwa-ke sesiphendukile njalo nhlobo zami ngizidana zonke lokhu ngaleso sikhathi nanto uhlelo ngisakhumbula lapho khona amagumbi amanomhlaba lokho sibona iIran bebomba eyabafowethu ababanjwa ngoDubai ngale lawo Doha Sorino ngane ngangenomunye indoda lapha kudumisana igumbo uhlale 4 days ekuraphanelele ke-airport manje sefikile ke England kanti abona mina ngiyathemile angihambi ngezikhathi ezibhedayo hlala ngisakhumbula nje labo Patrick lapha ke ababambe imthina yethu ke hamba ke le ntombi le ntombi ke le mngane wakhe ke ejakethwa ngo-obvious ke liyathanda ukuya kuPatrick bese ngicanga nentombi ehlezi lapha ke lokamathi siyabonga kakhulu ke ubhoqo ngoba umkhithika ngothebe lawo umqalisizwe namhlanje ngisamukeliso kunjani samukeliso Mathe wena umqalisizwe sami ukuthi ke umnyaka ka-2010 waba umnyaka owaba buhlungu kakhulu ke kwango-April nge-Easter sivele ekhaya eSouth Africa lapha ke umkami ke uMandla senza extend duzane West Nicholson silihamba lomntanami ke ubutho uMandla wahlofela kwaba umntanami walimala sathwala eGwanda ngazibona sengobulawa esibhedlela ngibuhlungu kakhulu ngalona umnyaka kothe kunjalo ke umkami efile nge-Easter ngabuyela ke eSouth Africa zama ukuthi siqale ukuphila senzela abantwana kwathi October ke umama laye wabedlula ekhaya umama ubika ke wathwa i-heart attack msazi umnyaka lo ngeke ngafa ngawukhohlwa la namhlanje ngidabukile kakhulu abantu embathandayo empilweni yami bahamba kalula kanjalo nje ngizwa ubuhlungu ke thisa ke 2010 waba mubika kimi ekuqaliseni la sophela ngomnyaka into akazingihambelanga kuhle ngiyagula namhlanje umntwana sengikhulisile umkamanjani nomntwana oyedwa and ngibona ngani zahlala nginjalo ukwenda ngahle ngathi angisaphindi ngoba ngacabanga ke uMandla ukuthi ngiyakhomba ngithini lokho ngidlalele kusukela kade siku 15 years lokho engingathintanga umuntu njalo lahlala nginje ngizenyokufa umthanda ke lomuntu ngicela ke ezingoma ubona ndingajabalisa ayazithanda wakhaya xa bengatholakala labo papa papa Stimela Thapatona ngoba papa uthetha nomodre uMandla
So you can be remembered and never wonder when your name is not called from the register of the masters. Yes, you are a master. Your body shaking with this music. Cause you never, ever I'd like to ask the choir to join me sing the song. Yes, I remember what my father said. Cause you never, Let me say something right here. Look deep in your heart, for you are a master of generations to come. So you can be remembered and never wonder when your name is not called from the register of the masters. Yes, you are a master. Your body shaking with this music. Cause you never, I'll Tebotola, waiting for your tape, Papa, Ingoma game, Nandoma Kama, Besichalage, Sam Galiso, yes, somewhere so Mate, Yenova, my problems are my cool. Sugar was some, yes, some Siabani, Siagu Toban, Toban in Pupu, Unjan Toban in Pup, in Temu Pilapa corner, Utobani, Oti. Mina ngibhala ngise South Africa kwamanje. Ngikhumbula ngomnyaka engibuye ngawo lapha ngomnyaka 2007 engifikele komarumami eBeria. Ngihlala lo malume okwesikhathi ngaze ngathola ke umsebenzi la ku construction. Sasebenza ke construction singabantu ke abaningi abeZimbabwe konke ulungiselelo kwakha iStadium World Cup sasincedisa lapha. Kwathi ke ngo 2010 nesikhathi se World Cup laphana ngasuka ke lo mngane wami sacabanga ke isolo kubana ke sitshontshe yabona igoli ke iyakulingathisa ucina ungena ke entweni ezingasizwe sayenza ke ukutshontsha lokho sitshontshe izinto zifihla ama battery konke ama solar sicachisa sabanjwa ke basithola sile mali umphosa lwana wathi uzangiyekela kodwa nxa ngiyamnika imali engilayo ngathatha ke 50,000 angifihle khona rands ngomqhubela umphoza wathi ugoduka uyekini uhambe wangikhipha ke insimbi kuphuma kwami ngabaleka ngacanda ngabuye ekhaya ngapha ngahlala 1 month ngabuyela eGoli nganza yenzana ngihlalile kwesikhathi ngaqina sengibotshiwe umphosa wambophayo kwangabanye abachiyeneyo lwana ke usithole wayevele ngimnika imali wambona wangenzani kangazi ngabazama ukukhuluma laye wathi ngibana ngikwazi wena into leyanzi ubuhlungu ukuthi ke ngangimnika ngusithole ngapika kawana ngaqeda ngibuhlungu ngahlala ke ejele 2 years la namhlanje ngidabukile kakhulu ngoba ke ngaseva leya mali enganika usithole 50,000 rands wangidla ke ushrine umuntu olokhe lepolice lakathesi ngisamcabangela ke chisa ngicela ke ngeze ingoma athi Tsama Ndebele nxa ungayithola ngitholile kanye ngoba Tsama Ndebele Oskido I believe 2013 Tsama Ndebele.
Oskido featuring Candy ngoma ke sithi Tsama Ndebele weza uhlelo olumnandi besitshala ke uThabani Mpuphu wabotshwayo konale ke goli indawo zokutshontsha badize ipolisa ladla imali ya nasi ke kwamanje ke lasephambili imphethe vela ke ku Gladys Ensingo unjani Gladys uthi ke umnyaka ka 2014 ube umnyaka omhle kakhulu ke mina ngumamathe labantwana ababili ngangichiwe ngumuntu wakwasibandwa wayengimedisile sehlukana wayengangilobolanga kodwa sahlala ndawonye ngihlalile kwabuya ke isikhathi ngazohlangana lo bhuti lapha ke ibhuti wakho kuthiwa nguMalvin Mackay Chuma lo bhuti ke siqasa ke ukuthi ke aqalisa ukungishela sihlangane ke ku coach ngayala mina ngafika eSouth Africa wabacela inamba yami ngala I think things do happen for a reason ngithe ngibuyile ekhaya futhi ngizochayisana laye sithula lo wipe sithenga grocery wathi usangikhumbula wangikhumbuza ngala lokumnika inamba lo bhuti ke wahlala 6 months later guess what sabe sidibana ke border njalo mina ngumuntu othanda ukuba ekhaya sadibana ke border kule queue abentshela ngizongena ngasembona umuntu lokuthi ngiphiwe nga exchange ke inamba laye kwahlala ke isikhathi sicommunicator umuntu engitshela amagama amahle kakhulu anithabisayo wabuza into abafunda ngaphi ngamtshela wafunda ngapha ekhaya ngathi ngiyabuyela ekhaya ngezwe umama esithi esikole bathe school fees usibhadele okweminyaka emithathu elandelayo ngafonela ukuthi master wantshela hayi kubhadele lapha ke chisa ngifuna ukutshela amanga into engenzela ngochumizimo la mabonto umuntu onthandaza fola in love omanje lo mntana wakhe siyathandana lokho sisonke sengihlezi kuhle we are running our own business here in South Africa uthi wangihloniphela ukuthi ke angimkhombanga one day wambona ukuthi ngumfazi ngoba hayi uzamile usokolile mfuna kodwa wazwagcina ke esengitholile for 2 years I hope ikokwenza ilove yethu ke ibe cemented okwamanje sisonke sakhile enhlanhla uNkulunkulu wasiphosisa we are running our own business uzothela kanjani mohlele ekhoneni sekutholile uChuma
What you doing? Ukala something. Why the super is pumping? I see my nose on the window. I hum on my mother, Auntie Rosa, Speedway, Rosa, Mobile Rosa. Coração quase foi no panda. Kunufa. Coração quase panda. Soyithola kanjani hlele khoneni ke ingoma evela ke kuMandoza, Best of Mandoza sohlelo ke ngisakhumbula lawo ke yakho uyibhaleka ibuye ngokuphangisa omunye ke ubhalile kuhlelo namhlanje ke ngumlaleli wethu ngokuvunzayi Mutasa. Vunzayi Mutasa wena ke uthi ekhaya kuseManicaland kodwa mina ngizalelwe ngakhulela koBulawayo. Okwamanje ke tshisa ngibhala ngisebuhlungwini obukhulu uhlelo ngiseHarare ngiyalalela kakhulu ngisebenzela kwenye ke uhotela lapha so data is not a problem to me. Funa utshela ke umnyaka ngisoze ngafuna ukukhohlwa umnyaka ka2019 lapho ke engangile ntombi engangiyibonile ke lapha ke eHarare ku First Street. Umntwana ke bemuhle lo ngakhombisa le ntombazana wangithanda eze kuthiwa ke nguChipho Tekeza. So uChipho ke wangitshela ukuthi ke la uyangithanda wezo sibili ngibuya la koBulawayo uzobona umama omncane ngimintroduce. uChipho Tekeza lokho sithi yena isikhathi sokuthi angene emacansini nami ngasikafiki ngoba yena iculture kayivumi. Ngomtshela ukuthi iculture yipi le ngavumi lokho. Ngahlala ngilaye ke uChipho esala laphana ke ngamgcina ngathi maybe umhloniphi. Wantshela ukuthi kumele ngenze into zonke official ngamabona uanti bakhe and all that. Kodwa ngenza ke iqhinga lokubana ke nathi sinathi utshwala kwenye party ngenzela lethiza njengendoda ukuthi ke mhlawumbe lami ke ngayithola nxa ingane tips ngamnathisa ke lapha nowadaka kwakhe uthi unkazana lo yabakithi
wabe sithi yena uChipho wabe sithi yena sengithande laphana ngaqalisa ukuthi ngihambe ke msakazi ke nami ngisiphethe siyasonta sobabili ngase ngithola ukuthi umuntu lo ke vele ke umuntu ontolo khanye ke ejwayele vele sasi ngithe ngingenile kunjana ngahlala ke isikhathi awuhlala ngama inyanga ezingaki ngaqasa ke ukugula ke ngase ngibona ke into yami ke isenza izimanga ichilana engani kuthiwa ke istroke hokuchilana ngakudokotela ibamanga ukuthi ngenze babuza ukuthi ngiyenzeni ngathi angenzanga lutho yayichilana ingani sisebancane njengecembu kodwa ke ingani bachilana ngani umuntu ochila ke umchilo ngahlala ngadubeka ngabona kokubuyela phansi ngambuza ukuthi uhamba njani la wathi kakwazi lapho ukuthi ke iphakame singasela feeling ilani ngaqala sokuzwisisa sami sesibuhlungu kakhulu sahamba ke ebantwini basitshela ukuthi no umuntu lo wafaka ulunyuka sazama umbuzo waqina setshela ke uanti bami ukuthi ke yena wayendile impela ubona nobaba lwana channel ngiyamthiyayo kodwa umuntu wengiqambela manga ukuthi kala lutho ngadubeka ngathi ngcono semdinga lo baba samdinga samthola emtoko ngaxolisa bambhadalisa ke imali engange $5,000 bandikele ihlobo zami lo cousin otose Australia wangincedisa ngabhadala leyo mali kodwa lakathesi ke into yami siyaba right kodwa ke chisa ukuthi ke ivuke siyahle yazithulela manje ngizama ukuya kuyimdalwana uthi kangenzanga lutho angazi umbe usengqondweni umbe yini ngathi yonke into kodwa kuyala ya kazi lunyuka lolo lechiliwe njengestroke madoda bochiwe sawufuna lo muthi lo sawufuna lo muthi abafana bathi bawufuna basebeza thatha wacela ke lo muthi ngicela ingoma kaBrenda nakupenda mayikhola athi ngitholile nakupenda Brenda Fassie
Angithinta thinte. Awubambe bami. Angithinta thinte. Sondela phela. Yeah. Awubambe bami. Angithinta thinte. Wele nami. Yeah. Ngiyakuthanda nami. Ngigcwele nyapha. Yeah. Ngiyakuthanda nami. Ngigcwele nyapha. Yeah. Ngigcwele nyapha. Ngiyangishaya ngaphakathi. Awubambe bami. Angithinta thinte. Sondela phela. Yeah. Awubambe bami. Angithinta thinte. Sondela phela. Hey, sondela phela. Ngigcwele nami. Ngiyangishaya ngaphakathi. Yeah. Yeah. Ngiyangishaya ngaphakathi. Ngigcwele nami. Ngigcwele nyapha. Hey. Yeah. Awubambe bami. Angithinta thinte. Aso ingoma phela ka Brenda Fassie ingoma ke sithi nakupenda sicheleke umlaleli wethu igama lakhe azibiza ngokuthi nguvunzayi Mutasa. So uvunzayi Mutasa siyakuTracy Dube. Tracy wena uthini uthi kodwa ngomthombe umthembo osithembayo akho mthombeni. Tracy ngiyakubikelela ngikhumbula ke ubunzima ngahlangana labo ngikhulisa ke umntana nami lapha ke United Kingdom. Chisa mina ngafika UK ngo-2003 ngaba nomntwana ke ongumfana engambuyela ekhaya elama 4-5 years. Ngamkhulisa khona lapha ngazama ukuthi integrate ke e-UK. Umntwana lo ke waqasa unganikezwa ke zokopana ke primary school ngazama ke ukhuza. Kwelilanga ke ngase ngimpatula izandla lezi wasesithi yena wadla abangama ke wawa walimala ufika kwatshela ke esikolo umisi wakhe wayesembuza wathi uchawe yimi. Ngase ngisenza ke nursing yami ngu-training yami ngo-2007 lapho kwabheda khona babuya ke bangikelisa bangibopha kodwa ngilimazeke umntwana ngalala esitokisini mine police station eLuton ngivalelwa ngakhitshwa ngebail kwasokuthiwa ngizabuya ecourt basangichaja ngani ukuchake umntwana nami bamthatha ke bamusa kwezindawo engawazi khona ngamangala ukuthi ke sure ke ngiphile nzima lalo umntwana ngiyongenze nje. Kwabuya ke isikhathi lathoniswa ke icala langikhona bathatha umntwana bafaka kuvideo umntwana ukhuluma ngangumchangani ekhuluma namanga ukuthi ngangumchanga enduku umchanga ezigodo ngisenza yonke into ngumlimaza. Into emangasayo ukuthi vele ngangazange ngimenze njalo lo mntwana chisa ngibuhlungu umntwana wamathathwa okwamanje khona ngimbone ngo-2019 sezama ukuthi abuye kimi inhliziyo yami lokhu ibuhlungu ngiyakwazi ukuthi nomntwana wami kodwa akuxoleleki into angenza yona lakathesi ngiyakhala ke chisa ngendlela umntwana wami ngifana nokuthi ngumama ongazange azale ngendaba ke ye-UK abangilimazela ke umntwana kanti siyahlupha uphezulu kwamapholisa ubotshwa njalo nje so ngageza izandla ngathi hayi laba yibo abantu bakho laba izihlobo zakho njalo wona wangilahla. Ngicela ke ingoma nxa ungayithola chisa ethi incwadi encane kaZahara.
Sakele biko, uona mudiwa wangu wemba moyo. Toka swako, wakele biko. Moyo wangu unorwata, ikakumunga, misozi yobunda, uona yobunda. Mudiwa wangu toka iwe, anicha kurinda, ndati toka swako. Intombi ecela kamnandi ke intombi esixhoseni eSt Cape khona ke ngikhuluma ke ngozahawa esithi ke incwadi encane besitshela ke uTracy Dube. Thanks Tracy, asibuye ke incwadi zenu eziningi ziyahambelana, eziningi zikhona lapha enithemba ubala likholisa lolu hlelo okwamanje sengiphethe ke evela ke kundaba Mloyi kunjani Ndaba Mloyi? Ndaba Mloyi ke ubhala lo hlelo olumnandi kangaka, sicela ulenze nsuku zonke. Awu Ndaba, lengasiniki le center abafana laba bathula le mali ekhokhola nje abatholi, lifuna lenze nsuku zonke idatha letithatha. Hawu bantu lapha senzela nje ulikholisisa kuphela. Ndaba Mloyi wena uthi ke mina ngumuntu ke ole minyaka ngu-31 lapha ngindoda okwamanje ngisebenza ezikepeni, ngisebenze ngilalela lolu hlelo sengilala Wi-Fi ngasi ku-cruise lapha sengiphumula. Ngiyalithanda lolu hlelo, ngikhumbula ke ekhaya lapha ke eZimbabwe ebengithandana ke le ntombi ke encane enhle kwamagama ke igama kwathiwa nguSylvia Nyoni. Lo mntwana sithandane ke kwesikhathi eside, wangithanda wangitshela ukuthi uyangithanda uzabekezela. Ngithole umsebenzi wokusebenza ke ezikepeni mina 5 years ago. So ngabe ngibuye ekhaya ngimbona lala ngibuya ngilala laye. Into engibulele kakhulu mina ngizakutshela ngingafaka ukhohlwa umnyaka 2024 ngoDisemba lapho kwakumele ngibuye ngasabuyanga ngezwa ke umna wami ngilomnami uyinkazana engitshela ukuthi ke uyakwazi ukuthi ke intombi yakho ke iyavelelwa. Ngicabanga ukuthi vele uyathanda udlala nami, ngabuza ukuthi uthoni nxa usithi wena ke uyavelela. Wathi sokulomuntu omthathayo angizambe lenkane wanje ama photos sithathwa umfana oyivela ke eUK. Okwamanje ke ngamfonela waphika wathi yena disenzela kusisi wakhe ebefuna umuntu ozamela. Into yokona ngizisanga akwagcwala ama video ya trender. Next thing ngambona ke esefikile eUK ngo2025. Into lenzi zobuhlungu kakhulu ngoba ngithe khona le ke UK waqalisa ke oba le problem nale ndoda sezama ufonana la mina kwabe ezithwele. Kama umuntu uyangihlolela yini into le eyangizwisa ubuhlungu ngithisa la namhlanje ngidabukile kakhulu ngokwezwa ke igender ka Eve ohlala ukhuluma ngayo. Yimi Ndaba Mloyi okwamanje ngisibheke silubhekise eMiami sisuka eItaly. Ngicela ke ungitshale izingoma uthina sekhohla umfana nguthatha kasaphinde
esikepeni uhambe ulobe lapha nomnyaka ke uyazi igender le hayi ngeke kumele lo ihlale ethi lapho ubone nje umuntu e-UK wata lo muntu e-UK lo uyangise-UK mase bese-UK sebesilwa sekufuna futhi umuntu futhi tak jeda efela khatshana kumbe azodingela amadoda la nxa ekhona amanye amadoda silawo lapho kaphenduka ekhaya siyamnika hamba kwakhona bongani uyathatha nxa bongani uyathatha atshiyele uphathele athathe thapho zatshiyele uthebe atshiyele laye omunye xotshe abuye nga cela utshayela ingoma leke emafikizolo athi nihamba nawe webhuti
Yeah. Mafikizolo edihamba nawe classic track yamafikizolo ingoma ekhathaza kakhulu ya chat abaningi bayithanda ke abantu abaningi besitshela ke uNdaba Mloyi ukhona ngale ku cruise kholise ke uhambo lakho lapha yathatha 5 weeks amanda amangaki 6 weeks lokuphatha kwamazwi ntsheza baba umnandi kakhulu. Yes mana sibambe vela ke ku Solan Tong Solan no Edna Solan kunjani azayisibuza sibongo njalo mina Edna. Yeah Edna ebhalile ke lapha kuhlelo ngisakhumbula uthi umnyaka ka 2006 lapho ke umngani kaBaba uMoyo wayevele ke engumuntu ke ngimhlonipha njalo ngimthandayo ngoba ayengenzela yonke into kwase wagcina kwami laye kusiba into enkulu. By then I was 19 ngathandana lo Moyo baba uMoyo ele 52 ele nkosikazi wakhe njalo ke umntana yakhe la engumngani wami ngasuka lokho sitshontshana lo baba uMoyo ngoba inika into ezimnandi ngasithi baba kwela ngothenga itikiti le plane saya ke eSouth Africa. Safika eSouth Africa lapha afika ngishopela kwamagama lapha ngambatshela abazali nganthe ngiHarare yena walungisa ipassport ukuthi uhamba rami eSouth Africa. Sahlala kwenye hotel ke endaweni othiwa kuse Sandton. Saqeda ke isikhathi sisonke entshe uluthando nganani ngantanda uMoyo ngamtshela kumele utatshele bathabile umntana ukubana ke usengqameni zokuthi hayi bayobazi tshela bathabile ukuthi mina nyamthanda ngoba ngaye impilo yami ngase vele ngifuna ukwendela kuye ke ubaba semphuzele ukuthi unina kabathabile kangiphambanisa ke emendweni ngenza ke iqhinga lokubana ke uthi ngimwine ke ubaba ngenza njani ngihamba kwenye indawo ke eMakhokoba bayali bangincithi izihlahla ngoba ngamfuna ngamfakela ngicina ke sengilala ngomunye ke umfana ukuthi ke ipoison ifakwa njani ngathatha ke idipa ngathela lapha ke emanzini ngamphathela umama ukuthi ke nathi wanathi umuntu wenkosi wabulawa isisu wahuda wathola esibhedlela waba lenhlanhla ke wasila wasethiwa ke unikwe yimi ke ukubaleka kwami ke ngibaleka ke ekhaya ngazama ukutshela uMoyo ukuthi lapha soyilahla uMoyo wahlathi ngimthakathi ngafuna kumbona wenzani kangazi ngabaleka ngizowela ke eSouth Africa lapho efike ngahlala khona abazali bami sebefile bengangikhulumisi mina ngesaba ke kwakuvuleke icase eWestern Commonwealth ye-poison kodwa ngesaba ukuthi ngizabotsha sengikhulela iminyaka yami lapha sengilanda ama 20 years kuleli lizwe njalo sengaze ngathola ke indoda ngaba nabantwana ke ababili la eseyantshiya le ndoda ngilapha ke eSouth Africa ubaba wafa umama la sewafa so izibaba zalandana ngilapha ke ngihlalele eGoli ngilazo incwadi zeGoli ungangethukele uMoyo uyaphila kodwa kuthiwa seluphele ngangimthanda kwakubuntwana ngiyaxolisa kakhulu ke umama lwana wagcina sengofileyo laye ngicela izingoma ezilandelayo ukhetha ke ingoma zabanengi yo kodwa ke mama futhi bakithi ke kubuhlungu nganani ukuthi wenza into enje bona kutshala ingoma kaNkwale ethi kubuhlungu ofanga valasanga kubuhlungu kwamagama dedikade wabonga lesikhonjwa Desire Moyo labanye ke ama heroes ekhaya oDlodlo Hlango ophathisa Nyathi okhonti Mhlanga oma Eli ilethele lithuba lithuba nhle ngivalelisa ke uPatrick Bonenyinya ekhanda laphana uthi uphathaniswa ngibonga nazibonga nimenzeni siyabonga kakhulu ke Kabenza Chisa bye. Yeah.
bye bye.